Runyajara-ini rwa nyamu rwa Maasai Mara kaunti-ini ya Narok turakora ciana igithako hamwe na kuia nyimbo cia ruriri rwa ukabi aria maikaraga hakuhi na runyanjara ruru aruti a wira mikawa-ini oro undu umwe na aria marutaga wira ruhonge-ini rwa Ugendi. Ruhonge rwa Ugendi ni kumwe gwa kuria kwahutirio makiria ni king'oki gia COVID-19 kuona gutiri agendi mekinyagia guku bururi-ini ona ningi aria maikaraga guku bururi-ini matire na wiyathi wa guthie kundu ta guku kumana na wigitiri wa murimo uyu. Hii ugonjwa si mchezo, hii ugonjwa si ile kazi tulikuwa nayo zamani, lazima turudi nyuma sasa. Ona gutuika ni kwagite agendi maracera runyanjara-ini ruru, Felix Migoyo uria ni mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa aria mateithagiriria agendi aratutariria ati nyamu onacio ni ihurukagia meciria ta uria irikitie kumahurukia. O mwaka mweri-ini wa mugwanja nyamu iria ikiraga rũĩ kana wild beast ikoragwo igithii thamiro no indi ni ihingiriirio kumana na gucinwo kwa nyeki mwaka-ini wa Tanzania hakuhi na runyanjara-ini rwa nyamu rwa Serengeti. Most of the animals are like, if I use that word, free and free at all, and free completely, because they have been roaming the wild without many cars as they are used to before, and we've seen mostly hippos and impalas lying on the road without care of anything. Ukiingira guku no nginyagia wambe withambe na ningi ugerere haha niguo kugiririria utambi wa murimo ugwati wa COVID-19 ona gutuika kwa ihinda riri andu akuma na nja matiretikirio kuingira. Alfred Korir mwene mukawa Zebra Prince ari na munyaka ni gukorwa hingurite wira wake no indi kumana na andu gukorwo makihingiririo kumana kuingira kaunti-ini ya Nairobi ni gutumite wira wake uhane ta warugama. We ensure to check the temperature of the clients at the car park area, and you have to be within the required temperatures. If your temperatures are higher, then we will not check you in, so we will always take the measures. Agendi mekinyia guku ni mendete guthoma unduire wa ruriri rwa ukabi guku makimaheaga kindu kinini kiria kingi mateithiriria no riu aingi ao ni mathamire guku gitumi kinene ari wagi wa agendi riu muturire wao kihana ta warora na kungi. Wilson Kiserian uria uteithagiriria agendi nyumba-ini cia Manyata aratutariria ati hau gabere murimo uyu utaneyejera biacara yari njega. Hapa kwetu tunakuanga watu karibu 200 tulikuwa tunategemea kiasi kubwa cha wasungu ili tupate mapato yetu ya kila siku. Hao kwa kweli wameumia, hawana biashara nyingine wanafanyaga isipokuwa wanauza vinyago kutoka wanauzia watalii vinyago. Hawana kazi nyingine wanafanya, hawana mashamba. Hata mkiangalia ni hiyo tu, ni nje kwao na ng'ombe peke yake wanategemea. Na orere bururi wetereire kuona kana hihi mihaka ya kaunti ni kahingurwo ni mutongoria wa bururi kiumia giukite. Felix arendekithia kuhingurwo niguo ruhonge rwa agendi rukorwo rugiukira na aria mateithagiriria agendi oro undu umwe na matereba magairwo mbeca ta uria honge itiganite ciagairwo. We as the major player in the market chain, we feel like we've been left behind and we've been forgotten completely by the Ministry of Tourism in terms of support and welfare of the safari guides. Riu kwa ihinda riri mari na mwihoko wa ati ruhonge rwa agendi ni rugokira na njira nene wona maundu mothe macokereria. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Njeri wa Wambui.